ngasi phong ki batuan tuan ba manipuri si phong sing digi maroi bi pau sing myam na thamje gi ahan bada pokna pham pau si phong ki ma palong gi paung tang han myam na thamjaram ge Turkish president na second fitting henduna Putin da Laman Khumkhre Iran gi capital Tehran da Russian president Vladimir Putin amasum Turkish president Recep Tayyip marak unaduna issue kya gi matang wari sanakre adubu Laman Khumbani haina thajaba mong wari sanaba hodringai da Turkish president na paumi miam gi mamang na Putin matom ta kar second yankhai lephan khre haidi video footage sing na Putin matom da camera mayam gi mamang na lep tuna laikhiba amasum tawfam khangdabagi mata uba phangki Russia gi authoritarian leader asi Prithvi gi atop leader singa unabada ngaihanbagi thabak si toina tawduna lakpa mani karigumba kanda mahangna atop leader sing pungrom da ngaihalaga thambasu yauki hari English singani ga kunda Moscow da pangthokiba meeting amada Putin na Turkish president asi phana kuina ngaihalaga thamki yamna kuina ngaiman baduna maramoiduna mahak sita phamthaki hari ngasi Tehran da unabaduda Erdogan su yamna thuna sanglakani khanduna Putin na kar sanglakaga leptuna lakhi adubu camera gi makhol myam marakta mahak yamdrabada second yankhaidi matomta lepaga lakhi camera mamangna tawpham khangdaba makhai Putin bu second yankhai ngehelaga thamkiba aduna Ukraine gi lan matungda ahongba yamna lakhre haiba takli haina Middle East Media Organization's National News ki senior correspondent Jos Karamna phongdoki haina spouse na makata na palakli Makasa tharakpo na thaudang pokse phong ki bato papawmana Myanmar bu Sri Lanka gumna Luptharakli Arakan army ke khuthukna bada border police personnel ke asikre Myanmar hingsa goiba thawong se hengalakpa amadi economy down oirakpana loinana Sri Lanka gum nomgi Luptharakli maramasina Arakan army ga satakiba khuthukna khibagi thaudokta border police force ki personnel ke asiri haina official source mana phongdorakli Myanmar foreign exchange reserve nomunomi shitharakbagi thawong asi defend taunabagi damta Myanmar Central Bank na company amadi individuals borrowers singba foreign loan repayment tawbagi thabak suspend tokre Sri Lanka economy gi phibam sokchilakpana maram oiraga political crisis mayoknariba talasida military junta na sasan tawba Myanmar su Sri Lanka gumna hingsa gi thawong hengalakpa amadi economy gi phibam sokchilakpa loinana nomu gi Luptharakli Myanmar gi independence hero Aung San Suu Kyi humdraga manga suba sahi gi ningsing thorom Myanmar gi lebak sin mathuna pangthoknari ngai saira sida pro democracy protest of gi khongjang su sangsili Myanmar gi independence hero amadi founding father Aung San Suu Kyi mafam tanthokpi khrabi pro democracy leader Aung San Suu Kyi apopani Myanmar gi currency asi dollar amada 2400 ki sangwadi Hauju Lebasigi Central Bank na hukum tawkiba madasada kuntraga mga gisang na foreign investment tawo company pula mangna makhogi foreign gi holding adu July taraga nipan gi matam phawbada local currency onthoknaba taksin kiba laikhrabani hairiba niyamasi indaba company sing adu gi mathakta akan makhong thang sing lokhat kani khangan kiba su laikhrabani masi maru oina keta pressure pibigi sang hanthana ba pandam da satharakpani English singani ga kunga mathogi February amada military coup satakhiba numit adugi mamang da leramba kitki value adu US dollar lising ma saungani foiki Myanmar sana thana sinjaki mamalasi kitki value hantharakpa loinana tangmagi sang hengalakli experts in the crisis lan sukna ribaleba sida hena lusilakpa yana lei haina phongdorakli marasida Arakan army ga satakhiba khuthokna khiba thawdo amada Myanmar military regime gi border guard police kya secret Rakhine State ki Mangdau Township ta thawdo du thokibani haina Rakhine Ethnic Armed Group ki maikedi gi phongdorakli Arakan Army na Myanmar military group amadi border guard police ki combined force amadi attack sa tharakpadagi ningthokaba numit nakal ani na akan mona khuthonakhi ningthokaba numit ki ayuk pung 8 taba matamda awang thangba Mangdau da leiba sound panier amadi Sankarpin village attack du sa tharakhibani Myanmar gi army na reinforcement thazilakpadagi doneglar amadi wet kayen village ki atopa khuthoknabagi thawdo amasa thoki Myanmar gi military na outpost taruk lepalaitana artillery kapsinduna attack tokhi hairi haina supaus na makhatana sa phongdorakli makasa tharakpoina huyelan pawdu phong mato papaw khrana Jenimski microbiology department khwaidagi motpagi mami saungna tare MICAN Jenimski director Dr. Laisram Deven miyoi bitanatana institution busu layeng bangamba doctor amani haibiyai
लोइनना जेनिम्स की माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ख्वाइदगी मोटप डिपार्टमेंट अमा ओइबिगी ममी साउना तारे हाइना मीते इंटरनेशनल सिविक एक्शन नेटवर्क MICAN की कोऑर्डिनेटर PK वकम मबमना खुयेक पीदुना थदोरकपा चिरोल अमना फोंदोरकली जेनिम्स की ममांगी डायरेक्टर ओइरंबा डॉक्टर भीमो की असोन नत्रगन एक्टिव ओइनामदी सिंथों खांगना थबक तौरमदबगी हिरम खुदिमक्ता सोथदुना लैरमलबा जेनिम्स ngasidi डॉक्टर लैश्रम देबेना डायरेक्टर ओइने हेक संगलकपदगी तेलबा मतमसिदा माइकै पुनमक्ता अहोंगबा लाखले मांगना ममांगना अमुक डायरेक्टर ओइरिङै मतमदा माकी मैनेजमेंट स्किल ना अमदी इथिक्स ngakna थबक तौदुना इंस्टीट्यूशन असिबु अवांगबा थक्ता सिंखनब होटनरंबा अमदी लायेंबा ngamdaduna lairaba manipur gi kasin koya gi anaba kaya lemna layengbi थौरांग क्या हौदोक्तुन अनाबा क्या की पुंसी कनबदा मतेंग ओइखिबा कया दो ngasisu लुप असिना निंगसिंगली लोइनना डॉक्टर डिबेन बो अमुक हना जेनिम्स की रेगुलर डायरेक्टर ओइना पुनबा CMN बेरेंड लुप असिना मेमोरेंडम फावबा पिसिंदुना तकनदुना लाखिबनी से मिनिस्टर मियाम की इहुल खांगना थबक तौई हाइबसि जेनिम्स की डायरेक्टर ओइना डॉक्टर डिबेन बो अमुक हना पुशिन बिरकपा सिना मयेक सिना ताकली मसिगिदमक लुप असिना से मिनिस्टर बुसु थकत फुंदोरकली लुप असिगी टीम अमना स्टेटना सलाइबा ख्वाइदगी चाउबो हॉस्पिटल अमा ओइरिबा जेनिम्स ता अकुपा येंगसिन खोंगसे चलुबा मतमदा मसक थोंना अफबा माइकैरोमदा होंगलकलिबा अहोंगबा कयासु थेंगनरखि लेबक थीबा मना डॉक्टर दिबेना कना होनाजरबसु करम मैनेजमेंट की असोइबा लैबननो मतम क्यागी ममांगदगी जनरल अमदी क्लिनिकल स्टाफ मथौ तौनिंगदबदगी महुत थंबगी चटनबी अमा जेनिम्स ता सथदुना लैरि हौजिकसु मेन पावर वाटपगी लाइना नारिबा हॉस्पिटल असिदा सीनियर स्टाफ खरदी स्टाफ खरगा लक्तुनदुना मुत थंबगी मिंगदा फुरित खाव सोनबसु यावरे लोइनना एक्सपीरियंस लेतबा मियोय क्या मुत पोहंदुना लायेंग संगसिबु कैथेल ओंथोकनबो होनाबा सिमक लेबक थिबने मसिगी मतंगना जेनिम्स की डायरेक्टर दा लुप असिना कंप्लेन तौरबा मतुंगदा मियोय खरा थबक कारकपदी उबा फांगले अदुबा हाउस फावबा मखोयगी मथक्ता मखल अमतगी एक्शन लौखटपदी उद्री हिरामसिगी मतंगना ख्वाइदगी मोटप डिपार्टमेंट असि माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ओइरे हाइदे हेनसु पाउसना फोंदोरकले मखा चथरकपोइना तो पाव नगा पॉलिटिकल इशू ग मदी लैनना सनरिबा वारीगी वरोइसिन पुरकपा लैत्रि मतम सांगना लोइसिनबा ngamduna लाखलिबा नगा पॉलिटिकल इशू की मताना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग वारी सनदुना लाखिबा दुगी वरोइसिन हौजिक फावबी ओइना पुरकपा लैत्रि हाइना NSN IM की माइकैदगी फोंदोरकली इंडोना नगा पॉलिटिकल स्टॉक असि होकिबा कुमजा इं लिसिंग अनिगा तरागा मापनगी अक्टोबर 13 मथुद लोइसिनख्रे हाइना पार्लियामेंटरी कमिटी ऑन नगा पॉलिटिकल इशू न यामना तोइना पल्ली नगा पॉलिटिकल इशू लुसिननब होनबदा हाइरिबा कमिटी असिना लौरिबा थौदांग असि यामना सावी अदुबो हाइरिबा मतम असिदा वरी सनखिबा मतमदा NSN IM की ओइनदी सरुग याखिबा लैते मतम अदुरा पिस्टो की इंटरलोक्यूटर मतमदुगी नागालैंड की गवर्नर ओइरंबा RN रवि ओइरि RN रवि अमदी नगा स्टेक होल्डर सिंग सनखिबा वरी दुगा NSN IM गा मरी लेनदे हौखिबा कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा तरागा मापन मतमदुगी इंटरलोक्यूटर RN रवि गा वरी सनदुना वरीसिन पुरखरे हाइरिबा सिदा वरी सनरिबा लुबदो NNPG नि मदुना मखोइगी ओइबा वरेमनि NSN IM की ओइनदी सेंटर गा सनरिबा वरी असि वरीसिन पुरखपा लैत्रि लैबा असिगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीना नगा इशू असिबु हक्सिना लौरगा थबक तौरिबा असिगिदमक थगरपा फुदोइ अथुबु मतमना नगा पॉलिटिकल इशू की वोरेशन अमा लाखलबा याबगी ओइथोकपा लैरे अदोमेनमा NSN IM की ओइनदी हानदगी हौना इंडिया गवर्नमेंट फोंगोक्तुना लाखिबा वाफमसिंग अदुदगी अहोंगबा लैत्रि मरम अदुना नगा मियाम की ओइना लैरिबा स्टेक होल्डरसिंग अमत ओइना पुनसिंदुना मानबा वाखलोन अमदा सेंटर का वरी साबगी मतम अदु लाखले अमत ओइना फिरेप लौरबा मतमदा मतम सांगना लुसिनबा ngamduna लाखलबा नगागी इशू असि लुसिनबा ngamgani हाइदे हेनसु पाउसना मखाताना फोंदोरखले हौजिक ओइनादि म्याम पाउस मतांगसे लुसिनजरगे अमसु म्याम पुन अनौबा अपडेट ngamiनसि एंड थैंक यू